la ko ba shukara ba sezoro Mutsho I wone wa reference pina ra khore shabelesa zwine ba khotsi zone ndi zori kha mashango a shungeno ane ava ko bela zwinji zwine zwa khole belwa shabesana ngeno Northern Cape petsa ri tshito apo ri shabelesa zwine ba khotsi zone ngeno kha vundu lashu la Eastern Cape zwine ba khotsi zone ndi zori mvula zo dibona la dzi tshikona namsa ri kho dila belesa ngeno kha vundu lashu la Free State ri shabelesa na kha vungo bupo ha vundu la KwaZulu-Natal ko bona ri tshito kwamea nga utrala ri ko bela phanda zwine ba khodoba ba tshibzo zone ndi la mvula tsi ko bona tsi ko padala no za ko jena kati ya shango lashu ri kho belesa debula ha vundu lashu la Eastern Cape ri kho belesa ri ko bona zori na pala vundu lashu la Western Cape ono do shkoro chora bukuma zila mvula dzine za kubona la dzisia hu shkoro chora na pala vunduni la Free State one aba ko doba patsi zone ndi zwa ora ne pala ka vundu la KwaZulu-Natal kona dzedza milo ya dakadzi kona belwa ne pala ri shaba sa bupononga Free State ne pala ka vundu la Free State zine ba ko tsibza zone ndi zwa ori kona dzedza milo ya dakana one dziko dela belwa fedza ri ko shabelesa ukubona na mimu ya shitoba yedine ya manda kuma ri shkoresa ane pala ka vundu la Northern Cape ri shabelesa na ka bungo bupo ha vundu lashu la Eastern Cape ri ko to ri shabelesa kona zo kwa mana bungo bupo ha vundu lashu hane pala la Western Cape ri ko bela panda nga utraro zwinga hapo zine ba ko tsibzo zone ndi zwa ori ka vundu la Gauteng asizwe zine zakora belwa fedza ukubona ishitoba hushkopisa Pretoria 30 degrees ri shabelesa pala Brongospray 29 degrees au nambra zine zakora belwa ka vundu la Gauteng ri ko to ri shabelesa ka vundu la Limpopo ko bona ishitoshkopisa bukuma Kiani 32 degrees pala Palabura 34 degrees Messina na hone 33 degrees habona ishkopisa bukuma ri ko belesa ne pala ka vundu la Mpumalanga skukuza 34 degrees zine zakotamba fedza zorudo ba hushkopisa bukuma ri ko belesa rabona pala Mbombela 30 degrees ndi Mutsho nekhawo ko bona ishitoba ushkopisa Emelo abona la dzotsa temperature za shone pala nga 26 degrees KwaZulu-Natal hone abona la uchikudibona la khona dzedza mvula zodiba hone phetho pambana fedza ri shabelesa dokopisa Fryhead 33 degrees apisa pala Ulundinga 35 degrees rabelesa na pala Eastern Cape na hono kubona la zodiba uchikopisa phetho pambana komani 32 degrees pezi ndi Mutsho ne ri khori shabelesa ngeno kapenda ya shangwa shiro rabelesa khavunda ne pala la Eastern Cape ukubona ishitoba ushikoro shwa qabe hanone dodi phela phela mvula za shane pala 26 degrees pala East London nono dorothola nga 27 degrees ri ko to apori shabelesa khavunda la Western Cape Beaufort West ukubona ushitopisa kuma nga 33 degrees ndi Mutsho na ngoto anzela udore ne pala khavunda la Western Cape ri ko rabelesa khaino khala ngwa hemana sone temperature ba passing nga 20 degrees rutsinga dorothola ne pala dosia ushikoro shwa bukuma Calvinia 29 degrees ri ko rabelesa ne pala ri ko rabelesa khavunda la Northern Cape ri ko bona zona pala Kimberley 31 degrees do uchikopisa kuma Appington 34 degrees 5 achira rabelesa na pala Free State nono ko bona ishitoba uchikopisa kuma Bothaville 31 degrees rabela panda nga raro ri ko rabelesa khavunda la Northwest na hone uko dibana ro Mutsho do ukopisa bukuma au namvula zine za ko rabelo bakane mkolo wa matsira madekwana abudi